Murakoze. Amazina ni Nkundimana Theogene, ushinzwe imikino muri Entreprise Urwibutso. Iyo tuvuga Entreprise Urwibutso ni Sina Gerard. Entreprise Urwibutso ikigo cy'umuhangamirimo gishingiye ku buhinzi n'ubworozi, ndetse ibivuye muri ubwo buhinzi n'ubworozi bikongererwa agaciro tukabigurisha ku masoko mu Rwanda ndetse n'amasoko mpuzamahanga. Sina Gerard turi kuvuga afite ibikorwa binyuranye, ari nayo mpamvu nshimira abadukurikiye baduteze amatwi kuri iki kiganiro cyiza cya siporo tugiye kuganiraho, twibanda cyane kuri Sina Gerard FC. Nyuma yo gukora ibyo ngibyo, ubuhinzi n'ubworozi no kubitunganya bikongererwa agaciro, Sina Gerard ntabwo agarukiraho kubw'urukundo akunda Abanyarwanda. Afite n'ikipe y'umupira w'amaguru yitwa Sina Gerard FC. Ariko nanjye ushinzwe imikino ndagira ngo mbabwire yuko dufite imikino inyuranye mu kigo cyacu cya Entreprise Urwibutso. Harimo Sina Gerard Football Club, tukagira Sina Gerard Athletic Club, tukagiramo Sina Gerard Acrobatic Club ariyo Gymnastic, tukagira Itorero, tukagira Sina Cycling Club, ndetse tukagira imikino inyuranye ishimisha abantu hano mu kigo cya Sina Gerard Entreprise Urwibutso. Urakoze cyane rero kumbaza kuri Sina Gerard FC. Ni ikipe yatangiye mu mwaka wa 2022 kwitabira amarushanwa twavuga ya FEGAFA, ariko ubundi ikipe Sina Gerard FC yahozeho dukina imikino isanzwe y'abakozi, nyuma y'akazi tugakora siporo tukishima twidagadura, abakuru ndetse n'abatoya tugakina mu maserivisi anyuranye. Ariko mu mwaka wa 2022 twatangiye kwitabira icyiciro cya gatatu rero twagikinye neza, duza gusoza turi mu makipe ane yitwaye neza, ariko ntibyadukundira yuko dukomeza mu cyiciro cya kabiri. 2023 twarongeye twitabira amarushanwa turakina, ndetse tuza gutwara igikombe cya mbere kitwinjiza no mu cyiciro cya kabiri, dutsinze ikipe ya Motari ibitego 4-0. Sina Gerard FC rero yakinye umwaka wa mbere mu cyiciro cya kabiri muri 2024. Twaje gusoza rero turi ku mwanya wa 4, dutsinze ikipe ya UR. Umwanya wa 4 rero naho waradushimishije, ufite ikipe nshyashya mu cyiciro cya kabiri, amakipe arenga 20 twari turimo dukina, tugasoza ku mwanya wa 4 ni resultat twavuga zishimishije. Uyu mwaka rero wa 2025 twayitwayemo neza. 2025-2026 aribwo shampiyona twisoje, twasoje turi ku mwanya mwiza rero twavuga twarabyishimiye. Umwanya wa 5 mu makipe 24 yari yitabiriye icyiciro cya kabiri, twavuga yuko nazo ni resultat nziza, kuko ibihembo byarimo twahembwe miliyoni 11 rero twahembwe. Ni ikimenyetso kigaragaza ko Sina Gerard FC ishoboye kandi yiteguye kwinjira mu cyiciro cya mbere. Intego twari dufite nibyo koko nk'uko bivuze, yari kwinjira mu cyiciro cya mbere, ariko iyo twitabiriye amarushanwa ufite ntabwo uba wagiye mu marushanwa uri umwe. Niyo mpamvu ari amarushanwa, urugwatana ni ukurushanwa. Ubwo rero aho bitadushobokeye ngo dukomeze, ariko twihaye intego zo gusoza turi ku mwanya wa 5 mu makipe ane yasigaye tukabamo abambere. Twabigezeho rero, kandi wenda bankurikiye n'abateze amatwi bakaba bateze amatwi Sina Gerard Sport, bakaba bateze amatwi hirya no hino ku badukurikiranye. Ndagira ngo mbabwire yuko ntabwo biba byoroshye, nta marushanwa no guhatana. Urebye nk'amakipe twatsinze 4 tukajya kuri umwanya wa 5,
iyo uvuga nka Muhazi United ni ikipe y'akarere y'Iburasirazuba, ni ikipe itoroshye. Twajya noneho ku makipe nka za Espoir y'i Rusizi, ni ikipe imaze imyaka myinshi kandi izwi nayo, ariko izo zose twarazitsinze. Twajya ku ikipe na Nkombo, ikipe y'umushoramari nayo yari ikomeye, ariko izo zose twazeretse ko Sina Gerard FC nayo ari ikipe yaje mu marushanwa kandi yiteguye. Urikumbaza ngo umwihariko wa Sina Gerard FC, umwihariko urahari. Umwihariko wa mbere dufite muri Sina Gerard FC, n'abifuza kuza gukina bumva batugana ni karibu, ariko umwihariko wa mbere dufite nuko abakinnyi bacu nyuma yo gukina bajya mu ishuri bakiga. Biga iki? Biga imirimo inyuranye. Uriya umuhanga yaravuze ngo akabando k'iminsi gacibwa hakibona. Akenshi management y'abakinnyi ntabwo ikunze kugenda neza, ariko twebwe turabategura tukababwira ngo mu mafaranga muri guhembwa murayabika neza, ariko mujye no kwiga imyuga yazababeshaho nyuma yo gukina. Umuntu agataha azi gukora agashya ji nziza cyane, agataha azi gukora imigati inyuranye, kuko dufite uruganda rw'imigati. Umuntu agataha azi gukora amata y'akawe, ukaba wagenda ugashaka kandi kazi nyuma yo gukina, cyangwa nawe ugashinga uruganda rwawe. Dufite imyuga kuko tukohereza muri College Fondation Sina Gerard. Nimba twitoje igitondo ukagira amasaha yo kuruhuka, ariko tukavuga ngo Jensi ubonye umwanya wo kujya kwiga imyuga izagufasha. Ugataha uzi gukora wayini, ugataha uzi gukora foromaje ikorerwa kuri Nyirangarama, ugataha uzi gutunganya ji zinyuranye z'ubwoko bwose agashya, ugataha. Ibyo ngibyo rero nzi ko ari ikintu cyubaka abakinnyi kandi bakishimira kuza gukina kwa Sina Gerard, kuko ibyo n'umwihariko wacu Gensiri ntabwo biboneka ahandi. Umwihariko wa kabiri rero, tugerageza gukora icyo tugomba gukora dushingiye ku masezerano twagiranye n'umukinnyi. Agahemberwa ku gihe, kaba muri kondisiyo nziza imufavoriza gukina, tukamufata neza cyane yuko abakinnyi baba bari hamwe, nyuma bakajya no kwiga indimi hano muri College Fondation Sina Gerard, kuko umukinnyi bimwe mu bimufasha agomba kuba azi n'ururimi, atavuga ururimi rumwe gusa, ahubwo nyuma y'Ikinyarwanda akiga Igiswahili, akiga Icyongereza, akiga n'Igifaransa. Jensi akakura ubumenyi bw'ibanze bwamufasha, bwamwadabuta mu gihe yanabonye n'ikipe yajya gukinira hanze. Dufite Sina Gerard Driving School. Iyo umukinnyi yaje nyuma yo gukina ashobora gufata isaha imwe akajya kwiga muri Hotel Ecole ya Sina Gerard Driving School. Ni ahangaha bikorerwa, ni ikibuga cyiza gihari kandi dufite abarimu b'inzobere, akagenda akiga. Akavuga ngo naje gukina ariko makuye perimi. Nyuma yo gukina ka kabando k'iminsi gacibwa hakibona, perimi yandengera kandi nkabona akazi, nkabona imibereho. Iyo mwihariko rero wa Sina Gerard FC, turabashishikariza rwose abafite abana mubazane tubakoreshe. Munyemerere mbashimire, mbabwire yuko twiteguye gukora ibishoboka byose tukinjira mu cyiciro cya mbere muri uyu mwaka w'imikino ugiye kuza, kandi mbabwira yuko umukinnyi wese wumva afite impano uri hirya no hino mu gihugu, wabuze aho impano yiwe yayibyariza umusaruro, yabuze ubufasha, yabuze support, turahari, kuko nta corruption nta ruswa irangwa hano muri Sina Gerard FC. Tugerageza gukorana n'abafite impano kandi bafite discipline, bashaka kugira icyo bageraho gifatika, bakiteza imbere, bagateza imbere ikigo cyacu, bagateza imbere igihugu cyacu, ndetse nabo bakiteza imbere ubwabo. Murakoze cyane.